Dia na tambali motor. Nakan ni baputi asewe. Pe na megangi sa maputewe na yalay. Mong pamana nga rupa. Ari punyak pato. Burato pak galunge. Tapi angka kamu apa? 40 hari na 10 di kartu runtu kasih. Angka kamu asa. Mama pero 40 hari do karung setengah. Coba gare. Indah man nawajar lagi dito panalit paindran. Jadi ni ga pakor elo na pong Allah Taala. Maafin pakor pong Allah Taala. Maafin sa pong Allah Taala. Liyudhikahum ba'dal ladzi yamilu la'allahum. Akadi pong Allah Taala melo ka paringarain ko atakku. Melo ko maringaram manakku. La'allam yarjiun. Angka ko tasala ton riolo. Angka ko tasala ton riolo. Ton riolo kanjamana pamudupa maselemu. Angka ko maringarang. Isur pasisakkan apa minapa? Mang mana mapan rasa-rasa bilusaka. Ako mana gana pagalung ade? Angka pasusaka, tapi angka mapau de na poji pong Allah Taala. Si dimito mo pagwarpa, de do nakadero kana akan namana ngitawi. Nulle angka torsi dipendra na saka-saka kang waktu na lupa dalle na de na pasusaka. Apa minapa kada menyanyi wabil saka. Iya silada. Buru mana yang doa jaiku kan kuku. Ya kan? Ya kali penglata liudzikahum badal ladzi yamilu lam yarju. Mela ko maringar mana ko maringar ko lisu ko pe maringar. Angka ko cakka lupa. Begitu, Pak. Nah, dia tolik kuah. Munda itu matu insyaallah makan jasi. Ida pakan jaki. Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimin wal muslimat yang insyaallah ilalanna yewanihi sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malam Senin Senin di iya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala napumina samuto itu siruntu. Karena kalau tidak salah Pak Ustaz di bulan lalu saya juga dihubungi di kampung guru, tapi bisa ada acara tasya di Amani. Nama Bilal Haq Dayaro dia di Dapi. Tapi ternyata ini malam labalakan angkat acara tasya aku tapi hari pendra kotae. Jadi kakak di Dapi mua. Iya. Tapi ternyata Allah itu namanya takdir. Maka dia pun Allah Ta'ala tata kau terseruntuk tolak balakangnya. Iya. Karena dulu saya sering kesini juga ceramah. Cuma saya sayangkan dari Gapui Madi. Iya, saya sayangkan saya tidak tahu beliau meninggal. Nanti saya lihat di Facebook. Itu ke Facebook itu anaknya juga. Itu nak podang-podangan si belemua. Iya. Nanti di Facebook saya lihat, mati jipu imang ni. Astagfirullah. Kemana inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai. Ya. Mudah-mudahan beliau di alam barzah sana dengan pengabdiannya menjadi seorang imam sebagai amal jariah namanya wangonronna ilalang alam barzah. Si bamana itu mata pae makan ja imanna di iliyin nataro pong Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menghargai beliau, saya minta kepada semua jamaah Tacinuang Nyati kita bacakan Al-Fatihah.
Ya, maka cium roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Haji Pukaran. Niatkan pahalanya untuk almarhum Haji Pukaran, maciori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya. Yenar bansang angka makutana maka dalat tumu je ustaz ke bacangi pada atau materi. Akalat tu satu pada gagal lisu. Ya coba ner kirangi pati angki lisu pati maka dia latu Tapi dia gagal lisu berarti latu Di makutana sema kada kede bukti na kada latu Kada mate na koyor nyali ke bukti. Begitulah manusia bertanya sesuatu yang biasa tidak perlu ditanyakan. Ya ku angkan hak DC na ulama nama kada latu itu ajar musapa manangi mati bako mati ni ditatu ni bacako ya salawat nanya papa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gembiraan kita nasabah masih kita maka alhamdulillah kita banyak perkembangan. Waktu ku romai rolole mai de pernah kuahe kanjana sekarang alhamdulillah iya malu waktu ni makan jatuh ni lang sejuk juga. Nah, salah satu tanda-tanda orang beriman itu adalah ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Si di tanda-tanda kama tapari pong Allah Taala ini itu angkana melok ka buah masigi. Pakanjaki masigina, ballo-ballo masigina, pacake-cake masigina, pada-padan dia masigi tayai. Berarti kampus tehela balakan utara termasuk manangi tau matappa dari pong Allah Subhanahu wa taala. Namun iru de gagal lo masigi tapi angka sumbangan na kada sumbangan ku to na jo lo kasih aku pertama-tama pada aku dapi lo masigi alhamdulillah daripada de to na lo masigi de tu gagal sumbangan na iya tapi biasanya makoro Bapak Ibu sekalian dia dapat si capa tahu karena ia ro imange si selle masuk tama angka-angka tu matu ku boleh makan je tapan atau marak lo masigi ku boleh si kanjan tapai. Tapi saya di matu waktu, ya komadoro saya tapai, madoro sih. Biarin ko ribulan nak berjama si keluargana. Yang penting napigaw parentana pong Allahu Subhanahu wa taala. O jamaah. Makan je kita toro nama kundrayi. Para kuang kelumpu-kelumpu na. Iya. Yang penting kita datang berjamaah dan mendengarkan. InsyaAllah pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melo ka paringan rangki apa makadi pong Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ia linohe wa nabulukum bisyarri wal khairi fitna ilaina turjaun. Akadi pong Allah taala ia tu linohe on rapat cobangi. Degaga to syukur lino. Degaga to makara manyama matar-taru lino. Detugaga to kada masusa mataru lino. Kenapa? Wa nabluukum bisyarri wal khair. Maka di pong Allah Taala kupatuo ko lino na sabab miolo kacoba ko dua persoalan bisyarri wal khair. Yang itu angka ja na pancaji pong Allah Taala, kedua angka deceng na pancaji pong Allah Taala. Setelah itu, ilaina turjaun akan kembali kepada Allah. Mata tahu. Jadi ada pemapigau deceng, masumpajang, deda masumpajang, na pasusaka na waramparan asena kuna dagi pasakarang, deda masaka pada mati mana? Ilaina turjaun akan kembali kepada Allah. Tahu deda masumpajang, tahu deda mapuasa, dia nama sakka ilaina turjaun pasti mati dia galai wa ma kana lin nafsin anta muta illa biiznillah kitaban muajjala ya kuna dapin waktu na tawe dia nama kadai ce demu pa yamalana dia na kadai mingala dan yamalana ina dapi waktu kitaban muajjala harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya na tuan dia na wadi macapa-capa tahu Apa mega itu ke macapa-capa nih. Masalah keadaan sekarang perkembangan hidup di masyarakat, kehidupan sekarang Pak si capa-capa nih tahu. Pada kode nagaga si harga-harga ya tahu lanya ni aro ada ahlak dari masyarakat tadi negara ia koriolo ku ngarangi ya ro sange imam ipakala bila ada sange pu imam rolo metu ku bicu aja nang tu imam lalu palawe tu imam ipakala bila ada pak rolo ku imam mairo angkit di pak desa tabe angkit di kota tematuatta ipakala bila ada tak rolo tahu pak ondo kanjana ada anak rolo ro ampe-ampena yang tu nakal nabita inna ma bu'ithlu tammima makarimal akhlak angka kana paturu pengolah tala rilino tadi ya makara melo ka makara pak disengamu melo kada sogi ku apa mutania apa nasa nabita angka kana apa pengolah tala pakan jaki ampe-ampe na tawe akhlak na ina rumah solo makakwe tarasa gapa yaro makakwe anak tapahe para gapa tariolo si bayi di tempat watta oh jama maka titana ta makakwe pada gar bate na riolo idi si bata matawatta na idi bate ta mangkai pakagala bi matawatta ibanding ke anak makakwe pada ga iya lanya ada anak terulota suruh kimat tabe ipakarajar tabe tabe kina apa tabe mat dampak kasih lalu kak yolota makakwe apa ada papananai tidak singa leso ko panut kulit jatuh lumu kada musalek ko tu napore ule jatuh lumu pak kada pales ulung begitu anak sekarang pak bahkan di sekolah pak saya sendiri rasakan pak itu anak-anak sementara bermain pada saat istirahat angka kak lalu matakroi aga na puna kada pak leseko aja mulalko nakana kudu takro aga masana leseko pa aja mulalko nakana ku takro naudzubillah wali takro na kurempa kangi kakigeje punggawan aku rempa kada kurang ngajar ini mapa nak pakor gurumu na ike mu dipajai becule napa angke gurumu lalu apa nangka gurumu suruh lesse salai itu pak mau aku mana gara aku mana pak lanya yar moral lero genre pole taitan makakuhi ya se Jakarta Pusat pak si tandra ni tahu dia kami mengaku apa misalnya orang lempar batu sembunyi tangan nah terjadi makakuhi nih yaro matu waktu angka si matu waktu yaro nalanya mana si yaro ya itu macam tu ena pura manyamang masussa si pura si masussa mayamasi inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ya itu ba itu pura macam pura mati yaro mati sita aga jadi ini perlu pakan jaki harus mati kaki tapak guru anak ta tonar tapak guru tapak ringgarangi sekarang pak karena global perkembangan zaman agar mengkokoe jadi gaga na rahasia dia na pita mana na rahasia dia meri buktikan ni tete negara apa mengkokoe dia gaga masalah negara apa pak mencari incaran dunia itu adalah pertama rusak generasi muda Indonesia terutama pendidikan ganti kurikulumnya Indonesia susupi sedikit-sedikit akhirnya lanya masalah agama lanya masalah akidah akhlak lanya ya rupa saya pernah berdebat dengan seorang dosen saya apa minapodanga harus hati-hati bicara secara offline aja mesti mak bicara di gako saya juga mengerti keadaan sekarang jadi kita bicara offline saja karena mau dia apa aku mana nasa
Generasi Pak, ya kemasolan di generasi Indonesia, menyawalan Pak bangku-bangku Indonesia, dihancurkan Pak. Melalui akidah. Terutama di sekolah. Negara. Diga namanya sempar. Ibu yang kapal sekolah apa nak tahu? Bos asik kada. Ibu yang bos kada, akada asik bos kada. Telekomir. Jadi orang nak yawa dia agak. Ini si puta-puta. Nah, jadi kalau terjadi seperti ini, ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Taraktu fikum amraini lain tadallu. Dua nasa nabi tak. Alisu kalau dikurangi, itu dikurangi. Alisu kori sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akar kaki mate ni tahu sapu masalah justru mate ta natuna napaki irita mana ngero agagai ilalang alam barsa Bapak sekalian. Jadi makukuim itu kesempatan. Apa dia kata tanah lapa boleh sange dosa Pak? Wa may ya'mal au yadlimu nafs. Di surah An-Nisa itu kata Allah Ta'ala. Summa yastaghfirillah. Ya ku angka ko makasolas-solan. Angka ko kabuat dosa. Umpakatuna yalemu. Usolas-solan yalemu. Summa yastaghfirullah. Li sumana ko toba lo ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadilah insyaallah ko lisu ko toba ripong Allah Ta'ala. Oleh rigago purang pigawai na tarima toba mo pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah iya na menjadi masalah. Na puran ni pong Allah Ta'ala kada ku pujila daya tu ataku ku purta salah. Pura berdosa, pura cakka lupa. Kemudian dia bertobat. Kada pong Allah Ta'ala ku tarima tobatna. Persoalanna mega tau tia tobat. Coba isur kada toba ko mo rita salah ko tumaringgar ko apa jangan apa aku semua aja nampak guru lenga iko wani mentu mujaji dia coba gader nangga biasa ente saya pamkukui tapi lihat na puji na Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin akan di Allah Ta'ala ku pujilah daya tu otakku ya ko purta salah purta buat dosa. Kemudian dia bertobat. Itu na pujilah ada Allah Ta'ala. Kubur kita salah, kubur kita buat dosa, kemudian tobat keluar Allah Ta'ala. Itu na pujilah ada Allah Ta'ala. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Daripada nasa dalina tuli makanja, nah dia nangkan tobat dari Allah Ta'ala. Naudzubillah. Padahal tidak ada manusia di muka bumi ini tanah pasti angka manang dosa purna pigau. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca istighfar. Dengar istighfar milo dampang ngiripong Allah Ta'ala. Maka daya puang tak dampang kasih atamu. Apa ini pemarjat dampang, tak salah kasih puang sebagai sediata. Ya kalau dia tak dampang kasih puang, masolat tuang angkat kasih, menrasa tuang angkat kasih. Minta kepada Allah Pak. Pasti dampang ipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu nak dalam bita di kitab Riyadhus Shalihin hadisnya sahih, mal lazimal istighfar. Maka Nabi tak nigi tahu malazimal istighfar na poji min loto balori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cede toba selori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya ko pura magosip min loto balori pong Allah Ta'ala. Kamu kigaro bu ko pura ki magosip langsung istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Tadampang kasih puang magosip kau nangis. Selesai. Baja magosip siki. Dia tu bata jamal itu. Iya. Nadampang apa ngata nadampangan. Apakah di Allah Ta'ala deku melumi taku dalam keadaan berdosa. Ternyata telah ku madosai, nade na istighfar, nalisur pamasena Allah Ta'ala. Wih, telah ada Allah Ta'ala ko kuakir.
Kada ko pura ko makasolang, toba siku. Makasola ko kuasai, toba siku ko anni. Baja makasola siku, toba siku. Barangan na mangingi. Iri ga mangingi, dosai ga mangingi. Toba kipa. Iya. Angka taluna sanabita, malasi mal istighfar. Niji kita na puji toba ripong Allah Subhanahu wa taala, malasi mal istighfar angka talu keistimewaan yang ripong Allah taala. Nomor sidi. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ya ko angka tahu de na melo tanangatina. Tuli masuk sajatina, masuk sekalanna. Masumpa jani, masuk salimu piatinna. Pura di mas sangking, ay masuk salimu pinyawana. Pura simmalyoto, masuk salimu piakalanna. Agar sanabita, maka orang seperti ini harus banyak membaca istighfar. Astagfirullah. Ini harus paling cede. Astagfirullah. Atau astagfirullahal azim. Atau astagfirullah wa atubu ilaik. Atau astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Yang kedua bin kulli hamin faraja. Denan kana me coco jama-jamanna. Iya nan kana jama tasalasi. Denan me coco jama-jamanna. Mak galungi matu tulis salate galungi. Ma pangempang tuli salate pangempangi. Ma bisnis matu tuli rogi. Lega tuli salai. Wa min kulli hamin faraja, maka dia harus banyak istighfar. Miloto bari pong Allah taala. Apa angka salah ya tu? Ya kata toba kiri pong Allah taala insyaallah. Apa yang kita kerjakan agi-agi pigau pasti napa barakah pong Allah taala. Agi-agi pigau pasti napa tuju pong Allah Subhanahu wa taala. Ta coba nih. Mak darari kiriwan ni, tanggaban ni. Tomoto masuk pajak toba. Oh ibu. Biasa mungkin masuk pajak toba? Ah? Ini di bapak? Ah? Angka guru tak kadai, coba namulle pigau itu supaya tobae, wani-wani mu pigau. Ada dia juga kata na dosa tu pigau ya kuasa dosa sih. Wani dosa sih. Jadi asum pajak toba lagi. Nah saru guru tak kau mulle karu akan jana. Kenapa? Pasti na palong mana kita leta pong Allah taala, jama-jamata pong Allah Subhanahu wa taala. Dia mini rille. Padahal anu paru zamanna. Duandra kami bawang. Uni aki masuk pajak toba, duandrakan karena Allah taala. Tapi ay. Ya kinawanawai gampang paje, kau tan ni pigau. Iya. Maafin nama matang, apa deh tak biasa. Coba kita biasa leta. Pergi majenne, meleki masuk pajak wudu, silakan. Duandrakang. Bisa mungkin masuk pajak jenne. Ay, mega dia na pigau iya. Oh jamaah. Bisa mungkin masuk pajak wudu. Maaf api. Iya aja sama sumpah jauh udah pura majenne. Perpa ke majenne. Iya. Yang kakutan naik kak, Ustaz, kada kegeje yolo ko tamaki masigi. Apa karja masigi ga atau masuk pajak jenne yolo. Akadaka iya ko iya masuk pajak jenne ki yolo. Apa yolo jenne? Pura pisu pajak jenne tan apaki mapakaraja masigi. Pero apa kalau pakarja masih jolo berarti angkan itu pekalawangan. Nah ya harus jenne jolo pigau. Iya tanya sudah muakat, sudah biasa mi. Tapi maaf pada pangulut pa Bilal bin Rabah. Nah nabitan ang kalingay amoni cape-cape na sandalana hari suruga. Nah kaya nabita Bilal. Amalan apa yang pigau lo? Angka kapang amalan mustimeo kada itu ya Rasulullah.
Kada mapepe na kusade ni oni na sandala mo suruga. Berarti angka malam mungkin kau hebat. Kada de gaga. Kada mirwa kada kupura ka majenne. Sumpahnya ada orang kan nyamir Pak. Jadi ternyata Pak angka tahu gara-gara supaya jenne itu, nah ternyata angka ini oni sandala na suruga. Jadi ko angka ni oni na sandala suruga, kita aja mani matu tama suruga. Jadi ini kita masih suruga to. Maka kohe tataro memang ni oni na capek-capek na sandalai di dalam surga dengan melaksanakan salah sunat wudu. Tapi mereka tu capa-capa itu. Nah itu. Yang ketiga, warasakahu min haitsu la yattasib. Ira to na puji to bari pong Allah Taala agar sanabita warasakahu min haitsu la yattasib iyar balena ijami ni pole pong Allah Taala. Nah jami daleta pong Allah Taala. Jadi angka di tau sila da makareso. Contoh, dia jenak kadaso bo siwani gala pa makareso. Ye kuritai kanukunna nahi. Najinda ni bojoang. Pondo gala lo makareso. Tapi ternyata rite dalena. Kalau mutiro Pak. Dia itu nulis selimutiro na. Modelnya siko kon namua. Maafi Pak, dia na baraka. Maafi dia na baraka. Nasabade gagiaro tapa elori pong Allah Taala, terutama salat 5 waktu si bawa toba eri pong Allah Taala. Tak coba nih Pak. Biasana to 50 mi are galunna megangi na dupa na to sedih itu. Maapai baraka ni istighfar. Tak coba nih. Api jorojina mali motor baru na 50 hari kaluna. Na ili se dieto yang tu sapeda de torle mali. Mapai. Dia apa barakai pong Allah Taala. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Jadi tapa megai tobata istighfarta dari pong Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya ro bacai umul istighfar, indo na istighfar. Biasa kita baca lingar Pak. Ibu tamal kata ya rindo na istighfar. Apa dia tu agembo na istighfar indo na miangka. Dia meto kanjar makunde pa angka sindo na istighfar. Bapak dia gaga. Iya. Akhirnya kita iya ko baca ro indo na istighfar. Ko pura ko masuk pajama magharibi. Na pau baca. Mate kore pemuda api subuhe. Ijami kita masuruga. Bayang karena bitana po memang hadisnya sahih. Ya kamu baca ko pura ko subuh supaya subuh. Namu bate mapede pemuda magharibi ijami kita masuruga. Apa? Jadi apa dia Pak Bu? Kurasa ye maradita mana koe labala se rijangi pasti na pala maling arindo na sedikit parre. Tapa nito? Poncom jeyero? Poncomi. Meni pada lampen alhamdu. Tapa lagal alhamdu? Macioki. Macioki ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Poncom itu? Poncom itu? Apa nangka de apa de ane papunco na. Akada apa iko apa lagi pala ustaz? Namun sekada ko konyo muru 50 na 60 na masulan yan tena. Iya.
Masalah yang tenai apa? Tindra baman tapi dia artika signal. Masalah yang tenai. Nah, pala sonang lalu pesi matu. Kau mero? Oki arian rotin rota. Jadi kami kematin rota peta baca. Kau cara? Ya ibu oki arian roman nasutta. Oki. Apa letak cede? Tak cede tu na jolo. Allahumma anta rabbi. Ila nanti baca sasso. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, kabaka nga jalo kopi. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi. Takada bapa na, pajani lalu pengajian. Tulis itu malah sardem ke baki kopi. Kau buat kartu kopi lah, kaimu baca itu yaro. Napang porak kada daing. Ternyata pada baca lengnya ternyata najami kina bitat tama suruh ka. Tak ada Pak Guru toka, Pak Guru toi. Iya. Tak apa lero baca tambah sih. La ilaha illa anta khalaqtani. Tak cede. Akhirnya matu ya apalah. Ada sisi na gaga ustaz, de sisi na gaga. De gato de kada. Ya mina aku tua pa musemu pa. Ya aku musur kama per tu de na gaga. Ya ko de tu lima palai. Tala nyaro tauki. Nasu sama Rocky, apota ta suruh moki. Angka tu apena pota, akola bana Angka tu, atau anata, ta suruh kadana, o ngaka ngajolo yaro rigugelle, ari ape, Indonesia tigi parre. Tapi dia juga meruntuk yaro mupau, kada Indona istighfar. Tapak kada gugelle, apa kau bilang? Saya juga tidak mengerti. Iya. Tapi umul istighfar. Mempunyaro. Soro ya nata mo kikaki. Napa ari kertas ser boboe tala nyaro tasaro ri cerpeta ko pura masumpajang. Pura magaribi, pura ni sikir wirid bila doang. Baca ni Allahumma anta rabbi. Dekusai ko bahasa korang, Pak bahasa Indonesia lah buntu. Dia tu sagap yang wapu. Pak bahasa Indonesia sih. Ay, dagu sa bahasa Indonesia. Pabasaogi si. Ano pa nyaman na? Okay, pabasaogi. Tabacan ko pura magaribi. Tabacan ko pura si subuh. Insyaallah, ganna si ulang. Ya ko di patapalay. Masulatungan lagi. Ya. Jangan nasuruh ka pa. Ya. Tapi ternyata kali guruta. Naliyo di nyaman na yatu. Kami ada dampang kadusang Allah Ta'ala. Asal pura kumasumpajang. Pada nanging pergi masuk baca magharibi. Apa ripa ku pergi masuk baca magharibi? Fil alamina innaka hamidum majid. Angkat tu pak doangan orang komiki baca. Tapi kau dia tu nama apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa baca? Langsung istighfar. Astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim. Tak baca kita lu. Cerita jolo. Abang kata ngato tahu bila de itu jangan kalian dia nama cerita jolo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takulle na iko. Boleh ke puani buting lah di kan empudang na. Itu dapat cerita ro. Mati pi cerita. Pura pi patawi masikiri man doang. Sipakata na sona ko selalu sipakata. Aja dalam masih sipakata. Apa kurang masih sifat kata kamu tu matu nalelei sita. Okay. Maaf dia yang pura nanya tu lagi ni boleh mutu dia nak iko. Kada tahu kada ya tu. Oh. Deh na. Angka sitam bai. Boleh tu pasal di nak tambah tu apa? Be ilalang sama sigi palanca bicara. Ya kurang ke masih bakanya kanjak ini peringaran dari Allah Ta'ala. Aja mau ngarangan. Ya ko masalah lino aja numpak kasta dalam masigi. Kecuali tentang kemaslahatan. Pak Desa menyampaikan sesuatu masalah galungan. Itu kan masalah kemaslahatan. Aja si mugura. Kapan Desa masalah lino ya tu. Aja mau bicara masih. Wade, iya untuk ini mana? Boleh.
Nada api situ pajakmu. Nah peringaran ki boleh karena itu kemaslahatan untuk umat. Ya kalau masih bicara masalah politik, dia nawading. Sudah begitu. Ya, harus pakai jaki Bapak Ibu sekalian. Apa rasa geruta? Ya kupuran ibu baca harus istighfar kupura mas sumpajang. Tapangka makutana. Kadai puang. Apa yang kesur istighfar kupura mas sumpajang. Natanya roja ipigawe manasana sekada deceng. Mas sumpah kilur pengollau subhanahu wa ta'ala. Nah kada geruta tonga sa deceng mu pigawe. Tapi idalannya deceng mu pigawe angka atas salam lori pengollau ta'ala. Agar atas salam lori pengollau ta'ala manawa-nawa pidala sumpajang. Tahu? Malampe si pangupu na fi mamatu bi. Usah dingi baca na bismillah. Malampe si. Ila lama na ngatiner. Lese pikirangi. Allahu Akbar. Dia na tamali motor. Nakan ni baputi asewe. Na megangi sa maputewe na yalay. Mong pamanang yaro pa. Ari punyak pato. Borato pak galungnya. Tapi angka kamu pak, patah puluh hari nasa proses di karpur untuk kasih. Angka kamu asa, maaf pero patah puluh hari dok karung si tangga. Coba gare, indah main nama aja lagi itu panalit pendrana. Jadi, ni gak pakor, elo na pong Allah Taala. Maaf na pakor pong Allah Taala. Kupuja gililip pa. Ya coba na yolo rojangi dito ku giling. Apa mundri. Maaf na sa pong Allah Taala. Liyudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum akadi pong Allah Ta'ala melo ka paringarain ko atakku melo ko maringaram manakku la'allam yarjiun angka ko tasala ton riolo angka ko tasala ton riolo kan jamana pamurupa maserem angka ko maringaram isur pasisakkan apa minapa mana mapan rasa-rasa bilosaka. Ako man agar pagalungan de, angka pasusaka, tapi angka mapau de na poji pong Allah Ta'ala. Si dimito mapagwarpa, de do nakadero nakana, akan namana ng itawi. Nuli angka torsi dipendra na saka-saka, kang waktu na lupa dali na, de na pasusaka. Apa minapok ka, manyanyaw mabil saka, iya silada. Buru mana yung doa jayku, kan kuku. Ya kali penglata liudhikahum badal ladzi amilu lam yarju mela ko meringar ko lisu ko pe maringar angka ko cakka lupa begitu Pak. Nah dia tolik kuah munda itu matu insyaallah makan jasi itu pakan jaki iyan itu para alumna tawe wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Zaman na memang itu ustaz sa peringarang. Zaman na memang. Jadi kung cai ko masyarakat apa man ko ustaz na singgung mana to. Itu na me peringarang ko. Paboto Allo malingi peringarang ko. Na perikapilyo cai. Na zaman na memang yaro pa. Pada sa peringarang ki pamarenta. Polisi peringarang ki. Karena salah ko tu menejol ni pato bako telu tahun. Ipatama ko tarung ko. Ya mana memang. Ya ko digagan semparang-imparang. Mapa ni? Nape maputi buwan na sewe. Memang na pubu benena. Gara-gara iko. Aja ko mana mo kampon na ta. Mucala legasi na gara-gara iko na ko aja. Semua Pak terjadi di kampung na orang. Ya kita mundri-mundri ya makanja-kanja. Apa angka yang mondra saya kupa waktu na pura kutanangi pura kugugu aja muka dapat mindra malam beket na pole bosi labui igugi na ngaso bosi kwani capu jadi ditanangi sih pura si tanangi labu sih megamu mata isula kawan di bawah upada yang mana sabar aku nula timati mega pidup pener mariolo ya Mapa ko boleh mapa ni mita. Alhamdulillah. Salama mukiri biar kasih yolo de gaga. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mai kina coba pong Allah taala. Iya, na pamela kurang makada
wal khauf wal ju. Maka da ku coba ku tu nasaba buah-buahan itu asemu me kami taku maka da mula-mula sabara. Ku coba ku angka lasanna angka na papole pacoba pong Allah taala ya ku sabar mu ko batu insyaallah. Napa kan jak si mun pong Allah taala. Nah itu. Makanya tu ku pergi sumpah jangan langsung istighfar 3 kali. Kenapa? Apa rasa geruta? Akada yana orang sumpah jamu, mapamulok matakabber. Allahu Akbar. Pura nyerum baca takbiratul ihram, mumpun pikiran. Lo karu kanan ku lupa. Ais. Cuma 10 mau karu. Dese mana pikirannya, Pak? Jadi angka 2 mito cara nasali tepat. Yes si David colingi koe. Allahu Akbar, angkat kuai. Angkat gamur untuk kuai. Allah Akbar, cocok mutu ya ro. Ini ku bami. Dega agak paro. Kalakti di mana kak? Sembarang tu jadi piga dia. Indro si malak paro. 1 cocok. Kuai cocok. Eu ku bami. Nah, walak takfu ma laisa laka bi ilmum. Jam kecil-kecil. Ising ko angkan piga to kada andre polenero ang kamu gada lelena. Na itu takwaro la takwaro lena. Pada anu dega kuah. Itu sama kasola-sola. Nah, ini Pak. Jadi akan stas. Angka gaji pale tau stas masumpah jadi na lese pikiranna. Angka. Iya so na lese pikirat guru. Aka galis segi baca aku cawai atau mondri. Itu mapikiran kemana? Kenapa? Akhirnya bita. Tadi sabar tami saya. Hah? 16. Nama itu kutub mamai. Terakhir. Dia Pak, metok matu mama ko purai. Pak kada kasih lampi pacara mah. Angka aja betul dan dari pikiran Pak. Akada gaki lan nama sigie dena puno setan. Iya ron nang tama sigie tanya aja kanan apa tama. Dia baca doa. Ya waktu lendrik setangnya tu. Si dolo mundir nama cio. Apa tanah de ngarang Pak. Nama tu tama sigi macurita to. Meta masih macurita to. Ya. Jadi pono tu masih tama saya tahu masih Pak. Melo apa? Ya mana do Pak pilih-pilih ki. Oh kadang kero ya mi. Oh ajian mata data dan nero iku nor. Ya iku nor. Kade. Ya ko mata data di mana ya? Mata data itu setan pertama. Ya ko yang itu sisa mi burung cak kadu Pak. Ya untuk tibawan malam mah. Begitu Pak. Mama pinalari su. Kau bangi tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama mana lari. Asuman setangi. Iya. Jadi lama mana lari saya kumambangi tahu. Jadi kumambangi itu pada masih gie. Aja kasih na ya roh cap peleng suruh mabang. Ngene tu magala-galai. Pada nangalina Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setangi. Ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan disetangi. Lalu yang mupa kau yai, lalu yang mupa. Dia dah lari. Iya tu napa? Lalu tu pakai mi. Itu mak kundrai mak bangi tu mak curita toi. Iya kau mak bangi tahu. Isuruh kita padai apa napa tu mak bangi. Jadi lari harus setangi. Pak mama pina pajar lari. Pajar pina sading onin na yami ewe. Mendria selangi. Ya kau dia nasa ading lepan ni. Kau nasa ading ngupi, nasa na guruta, amat dia tu setangi. Amat tu ibarat dia nasa ading unin itu unibangi. Nasa seluruh dunia Pak. Macen itu kotami waktu Pak. Mabama masih gie. Jadi setangi makalari mana? Pada pintu matu mabang. La ilaha illallah. Angka silisu Pak. Masih gi. 10 pimane napakam atawi. Malah ada si macurita. Iya bang kasih sayang tanya tama. Pasti lari matu. Kamu pasti tahu. Lari mana sih? Pura yaro.
Kama, angka masih tama pemai. Oh, na deket-deket ban tasi diri tahu. Ya itu nak kada guru ta. Ya komelo nak masuk pajang baca lapalak atau annas napa mumpamakada ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Tapi tania pukaha guru tapi kie pawi guru tami pastareka. Termasuk guru ta kie Haji Abdul Rahman ambo dalle napa guru aki atau tabasikola ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa membersamai sampai sholat isya karena saya harus angka carta syaku matu apa talagasi karena saya bartuna podang oro tahu. Jadi makanya kita tujuh lewali padi tujuh nakidi tujuh tu ni mati haru. Ya apalagi kawan ni kasih harus apa mata kita maromoten makalan lain. Marompe oto kuasai motor. Apa ya roto na paciling oto na suali milampuna. Saya dapat yang nataro. Iya. Saya kira demikian Bapak sekalian. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta baik lebih dan kurangnya dimaafkan minallahil mustana wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.